khovel tane khen be wai me khwai tu kan ramina mamoa khovel tane khen be local council veng tinin kan mamoa kon chak in chu nuai inilo minister varanda virhut hut nilo ram mangayanga in soya ram thau soka an thau so mai pi fai nana ko kana thil pek pachin tu i fai chuang lo mi khing la ka fai ngin lang ma la lal pa la kai fai chuang lo he sual dan chana cross khovel tana ken be thal hi MLA rual assembly house lua tu ni thal sela khovel tana ken be chief minister kan mamoni khovel tana ken be minister cabinet minister te khovel tana ken be thal hi engineer rual nehila khovel tana ken be thiau hi kan police rual teni sela kan supplier hote kan contractor hote ei rog na kut sumbol lo la hau alo tura khovel tana ken be thiau hian ram khalkal sela reilo te chogin kan ramadam em Josepha anga kum sari cham atak lai po ram mangaya wanga in thok chera in thok retheya ram vul thau mi khovel tana ken be politician kan ramena mamoni officer chutiang mi kan ramian avam mo nakumaram kanin mga siagle hut don mga itu dera lo chuak chuam don khovel tane ken be ningam lo chua MLA seat hi chu ve to su rambel mai ni pathian ram khoi chetui ni khovel tane ken be politician sual dan chana kulpui he cross muna chang nge ya ram mangai tudik tak din chuauna mangai tulem ti samite nam thu kan hunani ko rantin hi kan chak lo na nar kan khengam kan kheduem kan khedu tak setani chuan khovel tane khen be lo rong bol tu kan tame mani khovel tane khen be chal hi upa ni vekila khovel tane ken be chal hi pastor ni veksela khovel tane ken be chal hi bial sai pol le koshan mal sai pol Sunday school sirtir tu puitling le no pang sirtir tu nilai san tu pui hong tu zong te hi khovel tane ken be chal hian lal rong boli lang chuan ko khani anung emang Kembelo chan vo du si ko shanalal khot du kan nga na hian ti sami ten ko ramin oblum zawani kalin oy nung zawlovani